Angka apa pasanna gurta? Aga pasanna gurta? Merekumelo ko sappa abeni yang ikurwani. Sappa yappa Sappa yappa tapi yappa tidak menutup kemungkinan patokan. Yemi matul rapai patokan. Nomor sidi. Hadirin dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni acara inti kita pada hari ini, nasihat seputar pernikahan yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Habibi SPDI, Ketua Majelis Zikir Siratul Mustaqim Kabupaten Pindrang. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Sebelum saya ceramah, wita jolo jange. Magine wita jange patongaki dari Cempa ke sini wadi jaji majak dalang yola. Tapi insyaallah makanja atinna pun nabulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat di balin Nabi Sallang itu maliwasan. Jadi pakuling ipimang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku amoy. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut ceramah ini, inilah ceramah selaku dai. Ini ceramah yaku ye pigau biasa tenre tawe. Magina tenre na sabak dua pasalang. Lomoro sidi ammonileni ammonimenni panewe. Ammonilemi panewe. Buat tuanna malupu itawe napat cerama liwa lampena. Yang kedua, tenre kak kumat cerama kaya ceramai. Kalau saya menghadap ke kiri melihat sepasang pengantin antara Ananda Yuyu Anggraini dengan Emil Zalim, ya ku mangololo kiri kak sama nasa di paceramai macina-cina sih. Tapi prinsip orang Bugis, prinsip nato penrenge, prinsip nato langai, satu tetap satu, haram jadi dua, mustahil jadi tiga. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saksikan Ananda Yuyu Anggraini binti Rusli dengan Ananda Emil Salim telah melaksanakan ijab kabul di atas angka nima kukuai tudang si depe samanna melu isikatan ni nama siri-siri toh samanna melu isigesa nama siri-siri toh. Tunggu insyaallah nanti malam engkau akan adalah pasangan halal. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ananda Emil Salim pole cempal lumai eganna anak dara nalalui, eganna anak dara cantik nalalui, eganna anak dara ogi nalalui. Alhamdulillah takapui pakitanna ukko ujunge anakna Muhammad Rusli SM yanaritu Yuyu
Angreini. Alhamdulillah Siti Orwani Magarata Siti Makunrai cantik si cawa-cawana. Tapi Emil Salim kita kajolo ndi kita kajolo buta kak coba tangai garen di bening tangai ya Angreini coba tangai laki musi tangga ko jolo si tangga kindi si tangga ya Magarata to Siti Magarata Siti cantik agan nagarataki oroniwi janggo nagarataki. Subhanallah. Alhamdulillah Papa guruanna al-mukarram guru tato panritai insyaallah dek nama lampe bu patongaki malupu iya menyamang ya pura namandre angka apa pasanna guruta aga pasanna guruta narekumelo ko sappa abeni yang ikoroni sappa iya pae tapi iya pae tidak menutup kemungkinan patokan yimi matul rapai patokan nomor sidi jadi ini kaloloe kakak lolo mundi tu kau kakak lolo berarti pada gitu kan lolo biasa ya ini kaloloe narekumelo ki sappa abeni yang sappai nomor sidi sappai iro macanti matanga kak lo kiri wite adinda Angreini is beautiful bahasa Arabna jamilun jiddan cantik nasang arai alhamdulillah cantik magina cantik matanga kak rikanakku Magarata ambona matanga kak rikiriku cantik indona kamu bagarangan neye siapa tahu angka kan lolo cempa mopa madu bangkok na cempa si runtu manuk biranna ujungnya bisa dilanjutkan. Amin masalah malah biang kader cantik isappa magina cantik isappa nasaba 1/24 jam tulis si runtu ki beneta ya ku benedena cantik bosak ki uronewe silalota matu moto alina sihita moto ki belo ki matu lo majama alina sihita boleh ki majama alina sihita ya kulina cantik bosak ki tapi alhamdulillah anda harus lidina rogi cantik naruntu magina cantik asalanna cantik tapi cantik tidak prioritas utama nasabah cantik ada batasnya 40 tahun masih cantik saya gumuruna induk nabutinge 40 masih cantik 30 tahun masih cantik 25 tahun masih cantik 20 tahun masih cantik 17 tahun masih cantik tapi isele ingin 10 pitu menjadi 70 sedih masih cantik atau tidak paja nih cantik maka buruk nih jadi cantik ada batasnya. Yang kedua yekumelo ki sappa abeni yang ide oronewi sappai iro maloluangi galuna sappai iro maloluangi galuna magi ni sappai iro maloluangi galuna supaya angkat tawat dia tutuongi si bawah tapi prinsip orang Bugis tarotoni roya ustaz 10 jari si babeneku na uleto pada matuaku. Yang ketiga maka de guru takumelo ko mabene kuronewe sappai iro makasinge keturunanna makasinge sila-sila keluargana saya yakin keturunan dari Angreini makasih keturunanna. Yang keempat atau yang terakhir magine sappai yang keempat atau yang terakhir sappai iro makasinge agamana nasabak nareko agama moni majak tapana makun reye moni mapedi tutungan na makun reye tapi makasing ampe-ampena insyaallah macio mana makanja. Yang terakhir adinda Emil Salim dan Yuyu Angreini angkamil upa guru kindi ngaralalo yena botimpa botilaunge waditopake botimparue wadi-wadilat dan apake matukoni tadampai kadi yero kalolo fisabilillah jomlo fisabilillah de panawat ditapake nasabak magei de pigaga pasangata tangkalingai ya kumatu kuan nindi nasange tahu apalagi ku bosi-bosi ilalan ni kamarae tabe
untuk Ananda Emil si bawa Angreni majenne ki jolon dia majenne ki masam paja sunnah ki 2 rakaat kupuran ki masam paja sunnah milo doa ki saya yakin pilo doa tamatu indi tentu melo ki masiga punna wija-wija salih dan salihah toh baru ki punna wija-wija salih dan salihah tapi ini botil longe wadi jadi melo ki mak baraka jama-jamat tak iya neta pakai tapi cice mi upau na cice mi upau tapi tak dampai kamar raja kulangi pole yero kalau loe tak dampai kandi de pawa ditapaki na sabat de pagaga pasangat ta makotoro makun reye de pagaga pasangat ta aga yero na sa makadai pung Allah taala ingarang riwattu manyamamu insyaallah ungarratoko riwattu masusam kegero ipaki ye na paki al mukarram andre gurutta kiai haji Abdurrahman Ambodalle bahkan tania ba guru tapake mega guru tapake ye padongangi kega monri ripake tabe tengkelingai tega monri pake ye pada saat nasang ngetawe okro nyaman nalino tapahan nika okro nyaman nalino cinampala kamiro masuk na yero wai si titi cinampala dami dia nagan nasi di mane bahkan kalau tidak salah itu 10 detik tik 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 okko ni romil luar ribuang insyaallah nasama kadai pun Allah taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid dari kamu syukuruki pak bereku Ananda Rusli Ananda Emil syukuruki pak berena puange allolong aku anak darah cantik Yasang Yuyu Angreni selanjutnya pasakuluri Ananda berdua Anda sudah sah menjadi pasangan suami istri baja sangadi namu pai kaya palledoang edenre waktu musibah benemu insyaallah nareki pun Allah subhanahu wa ta'ala isi bawah salat berjamaah nakan nagama ko dalendi menjadi sultan na cempa si sultan na ujung aja lalu malupai duai aja lalu malupai tumatuamu ya dua nasabawat dijai tumatuamu lepas tanggung jawab karena pura aku napak puting napak kawin selanjutnya Angreni si bawa Emil dek na lepak tanggung jawab mundi si bawa tumatuamu ganna ni apa makukwe tumatuamu tumatuan na urwaneme Ananda Yuyu Angreni tumatuamu toh makoto Pak Emil tumatuan na makun reye tumatuamu toh yang terakhir di pesan saya untuk jamaah yang hadir nasabak parallu ipake ya bu insyaallah matu kuloroi yero badae ipake makukroe tarusa itu badak tak kuatame watue lauki moto ustaz pura ibaja 500 abu ustaz lotoki majene jolo aja tanpa si jama de gagal lan apa si jama antara cempa dengan ujung aja lalu tanpa si jama jadi yero prema makeup matu kuat tuloroi aja lalu tanpa si jama asra de tanpa si jama ki tanpa si jamuki itu pesan saya kepada jamaah hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir para loni imai kita doakan Ananda Yuyu Angreni dan Emil Salim mudah-mudahan Ananda berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah diberikan keturunan soleh dan soleha insyaallah amin begitu pula hadirin hadirat yang ada di tempat ini mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah diberikan rezeki yang bermanfaat oleh Allah sehingga kita selamat di dunia lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah bila hasiniyah ila dan Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma alif bainahuma kama allafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma latta Muhammad wa Aisyah Allahumma alif bainahuma kama latta Yuyu Angreni dengan Rusli Emil Salim sakinah mawaddah warahmah Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقد حجت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر الكلام من الله مستولى ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.